Fikir verirəm, kimsə sağ tərəfdən, sən tərəfdən bizə baxır. Yavaşca dön, bax, gör o kimdir. Amma yavaş. Bu adam benim babam, ağlaman açar babam, ağlamazsın babam. Kızım kızım, ay kızım kızım, kızım kızım, ay kızım kızım. Atomun xasiyyəti necədir? Şirin şirin, yarım benim. Şirin şirin, canım benim. Bu oğlan kimdi? Adı nedir? Adı lazım değil, baş harfi ben. Görüm adı nedir? Onun adı Namik'ti, hoş söze layıktı. O sevir öz milletini, halk ona aşıktı. Qulaqları az. Mənə yaxşı-yaxşı qulaq as. İnci sən də sözün düzün deyəcəyəm, İnci sən də sözün düzün deyəcəyəm. Əcayib heyvanlara bənzəyirsən, əcayib heyvanlara bənzəyirsən. De görüm qızımla harda tanış olmusan? Facebook, her gün aradım durdum. Facebook, bu kızı oradan buldum. Nə yazdın ona? Dur gitme ay kız adın nedir, telefonun neçədir? Belki ceyrandır adın, ceyrana benzer gelişin. Sən nə yazdın buna? Sana işletsem vücudumda, doya doya bitmez tadımda. Kendime arkadaş arıyorum, aradım bana uyacak, dediğimi yapacak. Haram olsun, haram olsun. Sana ettiklerin haram olsun. Daha senden çetin adam olsun. Haram olsun, haram olsun. Beni affeder misin? Bakar mısın yüzüme? Güvenir misin yeniden? Yaxşı. Bir şərtlə bağışlayıram. Selamete yok, sözlerini seç, danışma bella. Ne desem baş üstüne. Sessiz, səmirsiz. Hə, lap yaxşı. De görüm hardasa işləyirsən? Hamı işləyirsən isə avara. Hadi ala, yekə kişisən. Qızım, soruşmusan? Evi var, yox. Soruştum. O dedi yok. Ömür boyu tenha yaşa ay kasıb oğlan. Hayatını təkcə vur başa ay kasıb oğlan. Yoxdur da evimdə. Hə, qızım,